Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Innal ladzina amanu, orang-orang banyak sepada iman dekat Gusti Allah. Wa amilus salihati, se beramal sesoleh. Wa aqamus salah, ben orang-orang sekelum ngelakonin salat lima waktu. Apakah cukup cuma hubungan bi Gusti Allah iman, ngelakonin amal sesoleh, ngelakonin salat lima waktu? Tak cukup. Kutu hubungan bi manusia boleh Pak Bu. Wa atuz zakah, makluar zakat, makluar sodako, baik sodako sesunnah otaba sodako sewajib. Sodako sewajib yang kipendeka aroba zakat. Dari ayat nikah hubungan bi Gusti Allah bagus, hubungan bi Gusti Allah pemapan, hubungan bi manusia abri manfaat deka umat Islam selain nikah. Du perkara nikah ada se melebihi keistimewaan ben keutamaan otaba keunggulan daripada dua perkara. Iman deka Gusti Allah, abri manfaat deka umat Islam selain. Paham iki? Sampean mampu nan apa? Ilmu tak mampu, tenaga. Kemampuan sampean yang napa? Ning tenaga. Abon andi tenaga kuat, tenaga semapan, bisa bantu pembangunan, bisa bantu orang semau tuaki pertolongan untuk tempat-tempat saya. Mun tak mampu kala bendana bi tenaga, tak mampu bi pikiran akhirnya. Mun cankok tak ada iya. Dar mecan kake, cankok ada iya, tai can kake. Bisa akhirnya ada. Mun karo akhirnya punya tonggel resiko orang nyanyi ausul seneka-neka. Sokor usul kelak sifat membangun, kerenan kelak sifat untuk kemajuan perkembangan tak masalah. Tapi kadang orang ausul ngerosak kah? Engki orang ausul dan kadang ngerosak ke ausul atau pesen tak ada. Baca orang tak andi mun ausul tato yedi ngaki usul. Oh usul to ada pesen ai. Mun reng soki masih tak usul apa tak beri. Pola usul maji tore maji. Si usul wa maji. Enten jong tahu sampun lah setuju kula jong. Enjo anu. Sampean usul lah saya biasa nah. Saya deh. Pola nyanyi bedadanan nah. Sampean montro muna bangun apa bayi mon ketelatan dana ebrin wiriten ki terus tak terus pesantar terus tak terus mon sambian andi ro pangatero terus sepeda motor anyar terus meja bungko terus nyewana sabe melia sabe terus ke haji nggih terus tak terus bade wiritna montro cepat oleh dana catat ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana deh ya wiritannya ke insyaallah mun beda dana na cepet ya mun kau tahu tak boleh ke sambian buat ke TV ya dana ya dana ya dana mata teng dateng suruh alako berarti malah dateng dana ya dana ya dana ya dana
Pelagu tak apa-apa tuh nah. Wahdana wahdana yadana yadana apa ya. Wirid namun teroti wal yadana yadana. Dua perkara ini paling hebat pun beri manfaat ke orang lain. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Ahabbul ibad ilallah anfa'un nas linnas. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba engki paneka orang yang paling abri manfaat ke orang lain. Orang yang paling kecintaan di Gusti Allah taala tengere orang yang paling abri manfaat ke orang lain. Aneka orang yang paling kecintaan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul a'mal, paling utama amal debun Gusti Kanjeng Nabi, idkhalus surur ala qalbil mukmin, abri ngabunga daatin orang Islam selain abri manfaat de orang lain. Aneka paling saya kecintain dineng Gusti Allah dari kebulan apa neka dari hamba nah. Paling utama amal meseneng ka orang. Nih kula pengajian kula kumangken tak niat pengajian cak niat ngaji ke kula sampean kelero tak patut sampean ngaji ke kula. Niat ngaji dak Mbak Abdullah. Saking lebat colok kula pada bik speaker. Pada bik salon, pada bik mic cuma medepak ke sampean. Tak patut ya si. Dari cara orang mau beri manfaat ke orang lain, paling utama paling orang sepaling kecintaan orang saya bisa beri manfaat, paling utama amal saya bisa membunga ada ke orang lah. Kula tak niat pengajian, niat membunga ke atina sampean. Kula mun tak pengajian, sosa tak sosa sampean. Wah, onghuan dah. Cak mau bedeng ke orang macam ada ya. Diki patulat ruah. Mun sampean saumpama kula tak ngaji rebuan nikah. Sosa tak sosa? Sungguh? Sompa? Mun kula tak ngetelak sampean nikah sosa kula. Mun sampean sosa tak ngetelak kula sosa tak ngetelak sampean berarti mun tak ngetelak berarti mati orang kita mun tak ngetelak. Daripada lanjang ngomor. Cela batu ada remak. Cela katnya kate kapir ya. Paling utama amal abri pebunga deka orang lah. Mungkin kelaban ocaan sesai. Kelaban ucapan selembut, kelaban ucapan senyaman, eke di ngaki mabunga maseneng katen orang, cukup lah. Tak bisa ngocak, cukup bi mesem. Mosok ki berat sampean mesem dah. Kalau mesem ka orang, mabunga katen orang kelaban mesem. Apa boleh mesem kalakin na sampean? Mabunga lakin na. Engki. Mabunga ada atin orang lain kocak afdalul a'mal apa boleh mabunga atin lah laki mabunga atin laki ni jak pasosa malolo congok kona mas na kona congok dah tak ada selajanya congok lo nyanyi locot congok lolorbo ring tambah koro si lorbo dan penyakitan masosat to ke selake tu selake tak boleh disabar telengak penakutan cak masosaan atin orang laki engki bu mabunga atin orang laki ni keamalan serajem ponan derma cara mabunga atin orang laki paratin bede bungko cak rebuan to atenten mon rebuan bede bungko na bukan me kake Cila tak salen sampai oleh seminggu pancet budek baun. Jangan salah ke. Kena pulang biap saap. Ku arah pecetan yang nyabah. Peseneng reng laki ni gelembung kok. Sambian berdetik ngak kembang mawar. Dari kembang mawar ni kah? Room tak room. Mon gula kue seram tak seram bisa laki.
se rame Roma te congo kembang ruum bau nengak kembang sumerbak mewangi orang bine lembung kota di mabure mason nedo paham iki paling utama amal mebunga ke atin orang lah apa boleh atene lakin saya seneng masakne penyaman kopine pemanis kita minta beri baca murah kelak kita minta haja laga minta ro tuli beri lah deh lah kita kasih minta kabit men beri kita kasih taah deh ya paham iki pebunga teneng laki cecet mata kerjet mun aten reng bine tau le mata kerjet bene mata kerjet mun laki tau le mata kerjet tau le mata kerjet bine mata kerjet to cedai ya repa hebelis dai ya apa bi sampean beda bepelain orang laki ni raja tanggungan raja hisap penaku ning akhirat ing ngarsanipun Gusti Allah orang laki sahli ibadah masjid keng sebine tekan reken aurat ta tekan reken teureun halal haram itu tuntut orang laki walaupun hal ibadah cek nyamanan ngocak dadi reng laki pada nyaman nah deh ya nyaman dadi reng laki sampean nyaman ki dadi reng bini paham ki daripada nyaman nah boleh aja haha nyaman tak nyaman saya tak saya mementak pada nyaman tak kira dia anak genen membian pon idkharus surur ala qalbil mu'min cara nak yaqrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yaqdi lahu dainan beda telok cara motor bunga dan reng Islam kalau salah situ ngebailah cara ndak remak yaqrudu anhu ju'an makenyang orang selapar makenyang orang selapar sambian beda orang lapar beda tamu jeling mak lemes tuli beri ngakan tau sapa taber ini sebenarnya berung sek guring kuah lode jangan apa merongkin apa cak pataber tuli ngebay beki ngakan dek tamu ya enggi ki Bu Amar tambah rejo nika pun bodo tamu mesti ada bu setiap tamu mesti ada karena rajib kencur nabri deer ke tamu menika beda orang lapar beri ngakan beda orang arceng beri ngenom orang kona lambak ni ka nang seneng nang ngabai genti atau ngabai tempat ngenom sabak neng pinggir embong neng bentungan beda tau neng makin beda napa sobu boleh ke enga pinggir embong ni ke beda gentong abri ngenom da orang selebet ni ka raja kenjer ni ka au yakshifu anhu karban tabe sampean membantu orang sesompak tak apa sompak orang saya mutuaki bantuan dari sambian ni kayak bantu bi sambian si asal sompak tak sompak si asal bingung tak apa bingung arah apa kakek mak bingung engkau potre potale engkau potre potang engkau wis engkau siap jadi berjodoh cek ngong bingung engkau siap jadi senoman engkau setiap niat nolong neneng dapur lah iya mabunga daatin orang lah lain meringanaki beban orang lah tadi berjodoh keng ada bunyan ke apa berjodoh mon sarapan di bapak pereng anak dua lagi nak bentibi kita berdering melean sak melean tak ada sak bubu tak ada sering laocen apa tak ada bi berjodoh jerengkong je nyaman cocok nyanyi yosai lecak tadi berjodoh mula ada bunyan apa je kakilah soro mersen cuko tak pati bersih buang tak kowe ge bamole yen tak pati bersih yo saing gini mengki banyak napa sobung ucap mambu ucap terus aki gini kan haram hukum minta halal lah sambian mun sampean ngalah sarapan minta do orang sandi kebay tangan nak sarapan dina uyu tak rapah
Anan belum boleh mau pereng. Politik dia nyaman. Senomor dua yang kita neka ngurangin daripada kesompakan orang lain. Senomor telu awyak dilahu dainan otaba nyaoren tangga orang. Ada tak kira rela. Siapa ada banyak tangga tahu le dipotongan. Engki mengki. Mun karo itu aki mantor lanceng umur. Amin. Mantor selamat tentunya akhirat. Amin. Mantor barokah manfaat. Amin. Mantor lancar cukai. Amin. Sendi otang mantar kelar nyaur otang. Amin. Iya. Mula nemu otangan mare deki saya otangin kalau paeh. Amin. Mula kelar nyaur nemu otangan boleh. Amin. Aduh. Pas ngocak mun tak otang akal reta ajeuleun lek. Mun di otang jeung kok mero tawakrena. Mak seneng ka otang sambian. Ceneng seneng otang. Karena autang ini termasuk cacat agama. Ad-dainu syainuddini. Orang yang senang autang, ad-dainu syainuddin. Bani Zainuddin, mun Zainuddin aneka hiasan agama, mun syainuddin aneka agama yang cacat kurang sempurna. Orang yang senang autang berarti agama tak sempurna. Paham iki? Dua perkara seada melebihi keunggulan dan keistimewaan dua perkara inghi peneka iman dekat Gusti Allah. Alhamdulillah kaula ben panjenengan teti orang seiman. Alhamdulillah. Wan naf'u lil muslimin senomor dua inghi peneka abri manfaat dekat orang Islam. Dua perkara tangeret mantar muka teti ilmu manfaat. Orang yang berbuat manfaat de orang ni kabu berarti ngebailan jalan rezeki tibi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berbuat bagus maka ganjaran juga oleh kebagusan. Sampean berbuat amal sebagus ganjaran bagus. Sampean juga berbuat bagus ke orang lain juga balas bagus bi orang lah. Cak berharap kebagusan dari orang lain. Mun sampean tak bisa berbuat bagus ke orang. Mun sambian tero beda orang nyanda mun sake, mun beda orang sake sande. Mun sambian mun tero kwaki mun mate tero benyaring saya nyalabet, mun beda orang mate nyalabet. Mun sambian tero benya orang semejengaki mun la mate, pebenya sambian mun beda orang mate pasakut mejengaki orang sema. Iya mun giai. Iya mon kiai mu ibinya masih tak nyalabet jeung bacet lebuknya mun sampeyan benehnya nyai na kompo ya saya ya nyalabet cereng nyai ki nyalabet kok nyai ki nyalabet ki nyuruh kanca santri kirim salam dingkong kok tak pati sehat nyalabet moro tak pati nyai nggih mun sampeyan terus benyak mun sakit benyak reng senyanda mun bener reng sakit pegete cukup je lah. Tau sambian tau nyumbang banyak yang bahasa sambian benereng soki benereng sakit nyumbang 10 juta tak kira semampu sambian cawacaan seketebu tak mampu sekemeebu tak mampu 10.000 nyanda pokok abri napa keringanan ada orang saya sakit 2 seporan kok tak bisa beri apa ya berde saya kok nek kening beli bodrek engki nabengki nyanduk koreng sakit tangi bapak apa karena sesake apa gemet pulang tak nyaman berko mereng sakit apa ban anggur patompo sepereng hari reken ketamuyan pokok tukang mata ada apa salah letaknya bapak apa kakan sesake batade ki kok takut ki apa ban tahu mulai 2 malam meneng kok semua tapak sengak ban mau nyongok dinya bener tung nyitung bener ban tuli mantar tuli apa tuli mati deh ya nyanda orang sakit mereka juga termasuk ngurangin kesompakan orang lain termuka titik ilmu manfaat. Dua perkara ada selebih coba dari 2 perkara nih kah kuaku membaca nengkok boleh lah termuka titik ilmu manfaat.
Tangeren dua perkara saya tak ada melebihi keutamaan dan keistimewaan yang kita ni ke iman dekat Gusti Allah. Pakuat iman lah. Cak sampai kehilangan iman. Mateh kebedaan iman. Amin Allahumma. Nomor dua, biasa aki abri manfaat dekat orang tak mampu bi tenaga, tak mampu bi dana, tak mampu bi pikiran miliman kelebihan doa. Tua aki orang saya sakit malah sehat. Tua aki orang saya sompak ialang aki kesompak kena. Sanekala. Tambah apa sompak. Bening ilang aki kesompak kena tambah ama sompak. Beda dua perkara, dua perkara ni kan ada selebih cuba dari dua ni kan. Aku mula baca na boleh. Terbang muka pada lancang umur, sehat wal afiah. Muka kaul manjenengan yakin orang-orang sebisa beri manfaat ke orang lain. Muka kaul manjenengan bareng kekuatan Islam dan iman. Amin Allahumma. Tetapi orang mun ngelakonin perintah Gusti Allah yang kita nikah sa'ar bersolat 5 waktu, ngelakonin amal sesoleh, solat 5 waktu tak sempurna kecuali keluar zakat. Karena zakat ni kehubungan bi manusia, berhubungan bi Gusti Allah, berhubungan bi manusia. Beda orang ahli ibadah keng tak beri manfaat ke orang lain tak pati